ga gona monna mo lepolo ka se ke nka itumela bypass because gona le mosutu o montsi mo tseleng ya rona e tswang ga bolone mo lepolong ga re bolo go shotalwa ke metsi ka lebaka mo kgaolong ya rona ya mo lepolong mme ke utlwa ba ntse ba thatša thata dintlhanyana tsa gore metsi a goroge kana a gorogile mo lepolole mme ke sengwe sa dilo tse ke di itumeletseng ke be ka itumela le tsela e le ne go teheta ka medi ele ke ntse ya makgaolo ya me mo molepolo ke dilo dintse ke di itumeletseng re lebagala se se mo bajeteng ka gore ke dilo tse re ntseng di re tshwenya bogolo yana sanitation le ditsela tsa rona re tlile go bua ka tsela ya medi e le ntse re tala go bua le ya bypass ke phitlhelelo mo marageng wa bakwe mo go tse dingwe go abela lephata la thuto madi a kana ka 15 billion pula a ditiro tsa tsatsi le letsatsi go opetswe le go fie ke banni ba supa fa go tla thusa go tokafatsa thuto ya lefatshe leno ba re ba dumela fa le borukutlho bo tla ya tlase mo motseng ka jaana lephata la itshireletso e le lone la bobedi mo go abelwe madi a kwa godimo a 10.65 billion pula a ditiro tsa tsatsi le letsatsi ba neetswe the largest share ke go mo tsa thusang gore le bone ba itseropanya le tsore ditlamelo tsotlhe tse ba di tlhokang ba na le tsone dilo tse re ntse di tshwana ka gore bone ba ga rona ba defense kare le fa go ntse jalo kabo ya madi a setšhaba ya ngwaga wa 2024-2025 e supa kgolo le go tokafala ga itsholelo bogolo jang ka lefatshe leno le sa tswa go inoga mo manokonokong a COVID-19. Jessica Pilani, BTV News, Molepolole. Kansela toropo ya Selebephikwe ya khotse maiteko a puso a go ema nokeng dikgwebo tse dipotlana. Kansele ya re go abelwa madi a 200 million pula mo go begilweng maabane ke tona wa tsa madi mme Peggy Serame go supa botlhokwa jwa go godisa mahama o ka go tlhabolola dikgwebo tse dipotlana le bagwebi ba lefatshe leno. Mamosisiska ka dintlha. Toropo ya Selebephikwe ke nngwe ya tse di itemogetseng kgolo ya dikgwebo tse dipotlana fa e sa le ka ngwaga wa 2017 kansela e supa fa ntshitse diteseletso tsa dikgwebo tsa mofuta o di feta 2500 se se raya gore mogama o na le seabe mo itshololong ya toropo. Pego ya kabo ya madi e dirilweng ke tona Serame ya go simolosa lenaneo la tšhema ke kgatelopele go rotloetsa kgolo mo mohameng o jaaka o na le seabe se segolo mo itsholelong. Re hilwe madi a kana more than 2 million ke ba le ya re baagela an informal sector area gore tebe re itse gore ha re le mo toropong informal sector ya rona e hakae ha e talatale ha e re mme ke ka mabaka gore ne re bona gore this sector ya economy mo toropong ya rona is doing very good but hare so ha minister a ntse a tsweletsa bua ka the informal sector we were busy we were busy nodding our heads re dumela gore sa se reng se sentseng re se batla and it's going to help us also. E re jaaka go tlhabolola dikago go eteletse pele maiteko a go fetola itsholelo a lefatshe leno go maleba gore toropo ya Selebephikwe e sa le moalo o morago ka go tokafatsa dikago tse di gokaganyang toropo le mafelo a mangwe. Toropo ya Selebephikwe ke nngwe toropo e leng gore e santse le go morago thata ga o ya go dithabollo ka yalo ne ke bilela gore gongwe puene gongwe tare ha ba ntse ba itharola ba ya go pele ba ritha le rena re bone sengwe mo teka re segolo jang kga ya ditsela re na le mathata mo dikgang tsa ditsela ka gore ditsela tsa rona ha o diela thoko bontsi ya tsone di setse di onetse mo ile gore di heditse la spena ya tsone ka lo toropo ya Selebephikwe ha ena ditsela ka lo ke akanya gore gongwe ha ile gore mo budgeteng ya ka re utwa ka ibile le be ga eta e thoka hetse thata segolo jang mo developmenteng gongwe tata e re tshetse sengwe ya se se ka nna botoka. Mothusa ra toropo o supile botlhokwa jwa go itse ka pego ya madi moraga gore banni ba toropo ya Phikwe ba tlhoke go ipona tsa ka dipalo tse di nametsang kwa mafelong a na a tlhophilwe go tsa ka thamalalo pego eo. The best gore mo go tang ka gore budget speed tse bentse le teng re rulaganye gompieno bana mo dikweleng mo ba rutwe ka budget speech gore go bua ka gaeng e tere ka mosomo batho ba nne le seabe go leka gore re ha go bidiwa budget speech be le gore go raya gore go santse go taemelwa batho go batiwa batho ba ka tang bata mo kgoteng mme ha nne le gore ba itse gore go bua ka itsholele e leng ya bone kana go bua ka madi a le gore ke a bone tota nko batetse mo kgoteng ka re nko ba thaloganya hela ya ka nne molaodi a bua kana go ha go bua ka ditiro tse di harologane
ka lo ga o sa itse sepe o sa tsenele tota o hella o tola ke dilo tse dintsi tseng ka bo bone opportunity mo go tsone gore e re ka toropo e tsweletse go fetoga go nna boremeledi jwa go tokafatsa itsholelo. Mananao a tla rotloetsa maranyane a sešwa le go simolodisa ditlhabololo tsa sennelaruri go tswa ko moding. Mammusi Siska, BTV News, Silibe Phikwe. Maraganyang tse dingwe lehatshe la Botswana le tsweletse sentle go amanya ditsamaiso tsa lone le tsa mahatshe tsa boleng mo dinakong tse tsa diphetogo go diragatsa maitlamo a ditlhabologo tsa sennelaruri. Se se tlhalositswe kwa phuthegong e tsweletseng ya tsa meepo ya mining indaba kwa Cape Town kwa Aforika Borwa e tsenweng ke mahatshe a akaretsa la Botswana, baitsanape ba tsamaranyane a meepo le bana le seabe ba ditemane le peeletso ba ba buileng thata ka kgatelopele ya lehatshe leno mo go tlhabololeng dikgwebo mo mohameng wa tsa meepo. O tsedileng ka betse ka dintlha. Phetogo e ya meepo ya monongwaga e ngokile bana le seabe ba heta dikete di hera bobedi ba bontha bongwe jwa bone e leng babeeletsi ba ba ka kgathagelang go dira mo lehatsheng la Botswana ba lebile seemo sa go dira kgwebo le go beeletsa ga mmogo le tiriso ya maranyane a hapegileng. Botswana has a diversified mining portfolio ranging from diamonds to copper and nickel discoveries to the west. We also have an abundance of gas, 212 billion tons of coal resident in Botswana, and methane gas. So the reason why we are here as the BITC is first and foremost to support our Ministry of Minerals and Energy, who are the lead organization, and here also to attract suppliers to not service Botswana from outside Botswana, because that is tantamount to exporting jobs, but consider leveraging on the combined spending power of our mines to domicile in Botswana and service our mines from within Botswana as well as regionally. There can be no mining without exploration. What governments must do, they must ensure that the baseline data that allows companies to search for minerals in your country is easily available, is accessible, and is credible. So you would see that many exploration outfits and companies and exploration companies who are looking for mineral opportunities in Botswana will come to the mining indaba and interact with us. Diphetogo tsa paka di thabologo di tama dikhamphane tse di direlang mo mohameng wa meepo go itsolopanya botoka go tsamaelana le dinako tse le go ka phadisana le mahatshe ka mokgwa o tshwanetseng. So Kovango is not operating like other diamond companies. For instance, it's the only company that has changed the process, has put the diamonds on the website, has been very transparent. This in itself was unheard of in the diamond industry. But that's just one example. We now need to look at how we can look at other aspects of our business to try and revolutionize them. How we sell, how we market, how we advertise. All those things are very important because as a small company, you can't throw money at the problem. So you have to find other ways of remaining competitive. La Botswana le lena le mothala wa dingwaga wa go dira sente mo go tsa moepo le tsweletse ka go ipaya mo tshiamelong ya go ngwa ka babeeletsi go rala lehatsi ba ba ka kgathiwang segolobogolo ke ditsamaiso tse di thomameng tse di nologatsang madirelo a go dira kgwebo. Australian companies report very positively on the operating environment of the business environment in Botswana, and I certainly very much enjoyed my visit there to the Australian companies around Maun and Gunzi to see the social and economic contribution they were making. Botswana is recognised as a global, world-class, stable and attractive mining jurisdiction, as I mentioned, with well-developed infrastructure, sound economic growth, but more importantly, a clear and stable mining policy. Kgaolo ya Afrika e supang e gatetse pele mo mosepeleng wa morero wa tsa moepo o inakantse le ditsamaiso tse di rotloetsang pabalesego ya tikologo le loapi ebile e rotloetsa gore go se ope o salang ko morago e ipetela tsela e netameng ya kgolo le katego ya bothe. O tshidile Onkabetse, Botswana Television, Cape Town, South Africa. Tiro ya go phepafatsa metsi a motse wa Pandamatenga e bonetswe madi. Se se builwe ke tona wa molao yo gape leng mo palamente wa Chobe Re Matshana Shamkuni a buisa phuthego ya kgotla bošeng kwa motseng o ke a leboga e ole ka dintlha.
Mo Palamente Resha Mokuni o itsisitse banni ba Panda Matenga fa tiro ya go phepagatsa metsi a motse wa bone e abetswe madi a kana ka 4 million pula. Banni ba tsokgakala ba lela ka metsi a ba reng boleng jwa one ga bona metsi. Le sa boleng jwa metsi a Panda Matenga ne rata ra itemogela gore ke boleng jo bo ko tlase sengwe se diro. Mme ra tara bona madi a neng a simolodisa project e thatswa metsi a Panda Matenga ka madi a kanang ka 4 million pula. Project e re ne rata ra e bega mo khoteng gore project ya simologa. Re sa le foo banni ba ne ba itekodisa mo Palamente ka matshwenyego a mangwe mo motseng. Motlakase wa ka o ntse o ta o kgaoga yana wa re senyetsa, mme ha o re senyetsa yana rona re na le tumalano le BPC, ga re na tumalano le motlakase ko o tswang teng wa Zimbabwe, gore ha o re senyetsa yana ra ko BPC re batla compensation ya dilo tsa rona. Why di-project tsa Panda always di a laphelelwa? Ha o ka e lebella pavement e ha ina V-drain, pula ha ena e tsamalele e tshela mo pavement. Tsilele one e bona le connected to 833 one hele ke yone le bona hela go boderingile. Even today ha gona ditsela ke pavement ngene o emele gore e diriwe, but we need roads se di tsena mo di jarateng, not se di tango khoteng hele kana di hela hospitaleng ha re tlhokana le ditsela. Re setse re kopile grader ya central government ba re netse only 5 days re solohetse ka Mantaga gore botoka seemo se se leng thata gompieno ka ke bua yana ke go ka Zungula re go leka gore re kgwaranye mo ka Zungula. Resha Mokuni o ne gape a solohetsa banni gore selelo sa kgaogo ya motlakase mo motseng wa bone e tla nna selo sa maloba. Ga ya motlakase ga se gore e ntšha re tswa re itouta ke ema ga ke re ikgonne gore e boele mo ditogamanong tsa gompieno ebile e fandilwe goromenta e ntsheditse madi ga se toro ke seo se se tshelang. Yaanong nna mpelo telele re tata re tshuba ka motlakase wa Senela Road. Phuthego ya Panda Matenga e garela diphuthego tsa mo Palamente mo kgaolong ya gagwe mme a itsise banni fa ta boela go go bone morago ga kgaogano ya madi a ngwaga wa 2024-2025. Ke a leboga eole. BTV News, Panda Matenga. Amara le ka loka nako e wetso Edwin Mashakgo mo go sa retsa metshameko. Ke leboga one mothetso Madume dumela tlhako ya morago ga tafa ya pele ga tilenteng ka gore lo re duma sorota ka tsa metshameko ke Edwin Mashakgomo metsone tsare mokatisi wa setlhopha sa setšhaba sa basetsana ba dingwaga tse di kwa tlase ga 17 Jacqueline ga o binelwe a re batla dira gotlhe go ka fenya Burundi mo motshamekong wa gompieno wa go ipatla phatla kwa sejaneng sa lefatshe. Ga o binelwe o buile seo kwa phuthegong ya babega dikgang ene e rulaganyeditswe bakatisi ka la bobedi kwa Lekidi a re utlwe pego ka go bonane Sehedi. Setlhopha sa setšhaba se basetsana se na le dibeke di le mokawana se itlhokoletsa metshameko e mebedi kgatlhanong le Burundi ka la bobedi le ka la botlhano kwa lebaleng legolo la setšhaba. Lefatshe la Burundi le ne la tsaya tshwetso ya go tshamekela motshameko wa bone mono gae ka jaana ba se mo maemong a go ka tshegetsa motshameko wa seemo seo ka ga bone mo nakong eno. Mokatisi wa basetsana ba mo gae a re go tshegetsa metshameko go tla ba thusa mo karolong dingwe mme fela ba tla seka ba dirise seo go ka diga lebelo la motshameko ka la bobedi le ka la botlhano. My girls are motivated. The morale is very high. So our target is not just to play Burundi or the other team that would play maybe if we win Burundi. We need to really treat it as an away game, even though we feel it's an advantage to us since we are at our homeland. We believe we are going to have the supporters. The climate we already know. We don't need to say we have to acclimatize or anything, but like I stated, it's an advantage to us. Mokatisi wa Burundi ni Benya Daniela o gateletse fa go sanele sebaka sa go tshamekela kwa gae go sena go tshwenya batshameki ba gagwe go ka bona maduo a nametsang. To play the game, even if in our team there is a difference, there is a new generation, but we know that we are going to
to improve. We know that Botswana is in advance about FIFA, but we are going to face it. Motshameko wa tikologo ya ntlha kwa lebaleng legolo la setšhaba o tla simolola ka nako ya boraro mo tshokologong pele di boela gape kwa lebaleng leo ka la botlhano mo motshamekong wa tikologo ya bobedi. Dikgaisano tsa sejana tsa lefatshe tsa basetsana ba dingwaga tse di kwa tlase ga 17 di tla tshegediwa kwa lefatsheng la Dominican Republic mo kgweding ya Phalane. Go bana one Sehedi, BTV Sport, Gaborone. Modulasetilo wa Young Genius Karate Academy o tsile motsamai a re sekolo sa bone se botlhokwa fela thata ka maikelo a sone e le go lemoga le go godisa ditalente tsa batshameki ba ba saleng ba botana ka go ba tlhatlhela dikitso. Motsamai o buile se kwa thutuntsong ya motshameko o le ka bo dietsele kwa Francistown Secondary School Hall Busheng. A re utlwe Karabo Sebele ka pego. Motsamai a re go mosola go simolola paka eno ka ikatiso ya mofuta o ka e tla batisetsa maduo kwa tlhotlhong batshameki e solofetsweng ya boka. Le fa go ntse jalo o supile fa letlhoko la ditlamelo e le selelo se segolo sa batshameki mme ke ka moo a kopileng ba ba nang le keletso ya go ba rotloetsa go ka dira jalo. Re laletse ditlabo ka go harologana ya ka re harologane mo nakong ya gompieko goreng gore re neelane dikitso tseo tse e leng gore bana ba tla tsoga ba ntse ba tswelela ka moso mo di-tournamenteng tse ba tabong ba dia tota bana ba rona ba hitella go di-tournamenteng tse di rileng mme re na le seemo se se tona sone sa lethoko la equipment ke gone mo re ileng ra nna ga batsherere ba ISKF Young Genius Karate Academy ra taboga le di-company tse di ikemetseng ka nosi le gone ba di-company tsa goromente gore gongwe re kope tsone dithuso re kope le bone bana bone ba rona ba gore gongwe ka moso ga ba di-tournamenteng ba bo ba le mo selebegong se se rileng. E rile a tswala gagwe moemedi wa lephata la banana bong metshameko le ngwao Chedubise a re batshameki ba tswelele ka go bereka ka thata ka metshameko e tshwana le eo e rotloetsa boitshwaro jo bo eletsegang. Lehano le to go ira tiro yente nna I'm glad gore ga le konte kwa le radio tse leng gore di hapogile akere tse leng gore di a go heletsa di letsenya kae mo diphatseng akere. Fa re lebatsa Kabo Dietsele Angel Takobana a re o lebogela go tsaya karolo mo ikatisong le go lemogiwa jaaka bangwe ba ba dirang bontle mo motshamekong wa karate. I've learned a lot from today's training. I've improved a lot in my performance and I hope it helps me in this selection tournament on the Sensei Agisanang Johnson o gakolotsa batshameki gore go tswelela ba ikatisa ka thata go ka ba thusa go baakanya diphoso tsa bone. Mela gore ba ready for selection but as for the part ya kata ke lemogile gore kata e ka re they are too slow when it comes to combinations of which they have to work hard on it ba correct mo gongwe gape be nna di-punch tsa bone it's like strength sa bone power ya bone e ko tlase of which ke dumela gore ga ba ka berekela thata mo di-exercise tse di ka boostang matsogo a bone gore a nne strong go ka ba berekela. Lekgotla la Boka le tla tshegetsa tlhotlho batshameki kana selection kgwedi ya Tlhakole e le 10 monongwaga. Karabo Sebele, BTV Sport, Francistown. Motheso sejo senye ga se fete molomo di amogele di le kalo tsena kwa bongwe re dibe khutlo go ne fa tla ke lebogetse lo kgaitsedi ke sentle moe o neng a ranola sentle bontle ka puo ye diatla tse mashagomo se tswa thopeng tse le phepa o ne rabanteng kala katšhane o tla ba go tla garela jalo thulaganyo ya Botswana Connect ka gore lo boela bodionto ya ga mashagomo tsere matla kgomo go dumela wetse mhata sediba tlholantso bereka ka bonatla bonokopila le botswere modimojo. Energy in Botswana is a growing industry with tremendous potential. However, almost all our electricity is generated from coal. The Botswana Power Corporation, BPC,